جينا نعيدكم بالعيد بنسألكم ليش ما في عنا تكبير الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك لا إله إلا الله 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 لا إله. Mengajak saudara-saudara berdoa dan Allah akan mengabulkan doa kita. Mudah-mudahan Allah meridai kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiati wadh dhunubat وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا بديع 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 يا جبار يا قهار 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 يا قوي يا متين 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 يا حي يا قيوم 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 يا حي يا قيوم
Ya Ghaniyu ya Razzaq, Ya Ghaniyu ya Razzaq, Ya Ghaniyu ya Razzaq, Ya Ghaniyu ya Razzaq. Ya Fattah ya Alim, Ya Fattah ya Alim, Ya Fattah ya Alim, Ya Fattah ya Alim. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi asma'ikal husna kulliha an tu'tiyana ya Allah, an tu'tiyana ya Allah min haitsu la nahtasib, wa tu'tiyana al-fursatal khair min haitsu la nahtasib, waqdi 'anna duyunana min haitsu la nahtasib, wa shrah sudurana min haitsu la nahtasib. Allahumma hlikil kafarata wal mulhidin wasyuyu'iyyin wassihyuniyun birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasaraddin, Allahumma ansur mujahidina fi Palestin, Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin. Amin. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin. Amin. Wa'alil kafarata wasyuyu'iyun. Amin. Wal mulhidun. Amin. Ya Allah, menangkanlah rakyat Palestina. Amin ya Allah. Abadikanlah kemerdekaannya. Amin. Ya Allah, kami bersyukur atas pengakuan PBB atas kemerdekaan Palestina. Amin ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, kami bersimpuh bersama umara. Amin. Kami bersimpuh bersama ulama. Amin. Kami bersimpuh beserta rakyat Lombok Tengah di tempat ini. Mohon kepadamu ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Amin. Jadikanlah kekuatan. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada mujahidin di Palestina. Kuatkanlah mereka ya Allah. Berikanlah mereka tempat yang paling tinggi di atas surga bagi syuhada-syuhadanya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kami duduk bersama ulama, kami duduk bersama umara, kami duduk berlintas agama. Mohon kepadamu ya Allah dengan permohonan yang sama. Berikanlah kemenangan terhadap rakyat Palestina. Berikanlah kemenangan kepada mujahidin di Palestina. Berikanlah kemakmuran kepada mereka, ketenangan kepada mereka. Engkau maha tahu ya Allah keadaan mereka di lapangan, bagaimana mereka dihancurkan, bagaimana mereka dizalimi, bagaimana ya Allah mereka dizalimi, bagaimana ya Allah Engkau maha tahu bagaimana keadaan mereka di Gaza dan Palestina. Kami hanya mohon kepadamu ya Allah supaya dikabulkan doa kami dan doa mereka. Menangkanlah mereka ya Allah, menangkanlah mereka, berikanlah kekuatan kepada mereka. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kami doakan pula ya Allah negara kami yang akan sebentar lagi mengadakan pemilihan umum. Jauhkanlah kami daripada fitnah. Amankanlah negara kami untuk menghadapi pemilu. Janganlah negara kami menjadi huru-hara. Berikanlah ketenangan kepada pemimpin-pemimpin kami. Kuatkanlah pemimpin-pemimpin kami dari daerah sampai pusat. Berikanlah kepada mereka ketenangan untuk menghadapi segala apa yang menjadi hadapan mereka. Amin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ya Allah, amartana bid du'a wa wa'adtana bil ijabah. Da'unaka ya Allah kama amartana fastajib lana du'ana, fastajib lana du'ana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma da'unaka kama amartana fastajib lana ya Allah kama wa'adtana bi'afwika wa karamika ya aziz ya ghaffar. Ya aziz ya sattar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Yang saya hormati, saya banggakan, sama-sama kita muliakan Al-Mukarramun dan dani para tuan guru, para satis. Yang saya banggakan, saya hormati saudara saya Bapak Wakil Bupati Lombok Tengah, dan yang saya hormati rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Berikut seluruh keluarga besar pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Lombok Tengah, seluruh PD Nahdlatul Wathon Kabupaten Lombok Tengah, seluruh pengurus PD Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, pengurus PD Muhammadiyah, NGO, seluruh keluarga besar masyarakat Kabupaten Lombok Tengah, seluruh kepala sekolah mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, seluruh pendidik dan tenaga pendidikan yang hadir pada kesempatan ini yang saya banggakan, saya cintai, seluruh forum kerukunan umat beragama se-Kabupaten Lombok Tengah yang hadir pada kesempatan ini. Kami tidak berorasi, tapi izinkan kami membacakan sedikit sejarah tentang Palestina. Ala Taha Rasulillah, salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah, tawassalna bibis. Benderanya diangkat tinggi-tinggi. Yang di sebelah timur, yang di sebelah utara. Salatullah, salamullah, salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah, salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah, salatullah, salamullah. Yang di sebelah selatan, mana suaranya? Yang kencang. Ala Taha Rasulillah, salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah, salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah, salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Selanjutnya Nabi Yakub lahir di Palestina dan merupakan putra dari Nabi Ishak. Ia dikenal karena mengikuti jalan ayah dan kakeknya, menyebarkan pesan ketauhidan dan tentu berdoa untuk bersedekah menjadi. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Mari kita berjuang untuk membela agama yang sedang diejek-ejek oleh kaum kafir.
Mudah-mudahan jadi merdeka Palestina menguasai. Mudah-mudahan berkat doa kita semua. Mereka di Palestina menjadi merdeka, betul-betul menjajah Israel nanti. Insya Allah dengan berkat doa Sami. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami' al hajat wa tahhirna biha min jami' as-salat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد سبحان رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله بسر الفاتحة.